तयोः जातकुमारः समर्पणनामधेयकुमारस्य तेषां जन्मजातके विशेषतः बोलो मम यह जन्मनीं वर्तमानां मतकारिताभिनवाः सर्वेष्टिकामयां सौधगृहारम्भकलीनां चतुर्जातीनां मध्ये स्वकीयजातिमन्तरा जात्यमन्तराः भूमगृहकरणस्य प्रचण्ड मार्तण्डः शुद्धिवर्जितस्य इन्दु भूदोषदमितस्य गजबन्धादीनां मध्ये दीनबन्धोत्पादितस्य पन्नगाशुद्ध्युत्पादितस्य अत्युत्कट जन्तुस्वनजनितस्य अस्त्यङ्गारजनितदोषस्य निषेधः तथा वृक्षोत्पादितः दोषस्य पृथ्वीव्ययाः अर्चनेन गोपजनितस्य कुत्सितमासोत्पादितस्य कुतिथि कुनक्षत्र कुराशे कुजोग कुकर्णं च कुमुहूर्तादिदोषाणां भूतप्रेत विषादरक्षास दकिन्यादि जनितदोषाणां अस्य गृहस्य वास्तुवर्णानाम् अष्टशल्यादिदोषाणां भूमध्याधिष्ठितः देवतापराधजनित महोपसर्गाणां गृहनिर्माणकाले भूमिगतः तृण वृक्षछेदनाः क्षुद्रजन्तु हिंसनाः भूशस्त्राघात कटुशब्दोच्चारणादि जनितानां वास्तुशस्त्रानुसारेण गृह्य देवगृह महानवस स्वयं स्नानागार धान्यस्थापनादिगारादि सकलगाराणां यथावनिर्माण शक्तिजनितानां एतेषां निवृत्तिपूर्वक सदाने अस्मिन् अनिमादि अष्टलक्ष्मी निवाससिद्ध्यर्थं पुनः अस्य गृहस्य अद्यावधि शेष चरमदशा पर्यन्तं पंच महाभूतैः जनितोपद्रवादि निवारणार्थं वास्तुधिष्ठित भूत पिशाच सरीसृप दृष्टसत्त्वादीनां जनितः अनिष्ट आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक दिव्य भौमान्तरिक्ष मेष निवह संभवानां वास्तुकृत सर्वदोष प्रशन्तये मतकारिताभिनवः शैलेष्टदा अविष्टकार्यमिताः सुधारितभीतकाः पटलयुक्त सिंसके आच्छादिता कर्परेणां मृतचरणपाशा आच्छादिता प्राङ्गणेन चतुरस्रेण सुसन्निता शिल्पिशस्त्रेण काष्ठ चित्रोत्पादितस्य एतदिष्टिकामया अभिनवसौधगृहस्य अनुत्तरकालानि सकलदोषनिशेषनिवृत्त्या अभीष्टसिद्ध्यर्थं मङ्गलोत्पत्तये मम विस्मरणीं प्रवेशान्तरं स्त्री बाल्यवृद्धादि सुकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सुखश्रीप्राप्त्यर्थं पुत्र पौत्र धनधान्यादि प्रवृद्धये अभिलषिताः मनोरथानां सिद्ध्यर्थं वेदोक्तायोः अभिवृद्धिपूर्वकं चिरकालनिवाससिद्ध्यर्थं सत्पुत्र पुत्रादि परम्परया दासदास्याजीवीनां द्विपदां गवस्वः महिष्वादिचतुष्पदानां विविधरोगपुत्रवादे सर्वदोषनिवृत्तिपूर्वकं भजन्राकं तदैव गृहे सुखवासं सम्प्रत्यये ऐहिक सकलफलं प्राप्तिपूर्वकं सनातनधर्मस्य श्रद्धारिवृद्ध्यर्थं तथा परेषां धनागमप्रतिबन्धक ग्रहजन्य सर्वारिष्ट निवृत्त्यर्थं राजद्वारां प्रतिहतपर्वेशप्रभागाः सत्प्रतिष्ठा प्राप्त्यर्थं तदसद्बुद्धे सद्धर्म सद्विद्या सद्विवेक सदाचार सद्गुण आतीर्थं सद्भीष्टसिद्ध्यर्थं श्रीविश्व
विश्वेश्वर प्रपंच अमरावती निवासे नंदन विलासीनां श्रीहणीयायैकः अस्माकं सौख्य संपादन पूर्वक त्रिकालकीन संपत्ति सिद्ध्यर्थं मम एकविंशतेः कुलोद्धारण पूर्वक समस्त पितॄणां निरतिशयानंद शाश्वत ब्रह्मलोक निवास प्रत्यर्थं धरणार्थ काममुख्या चतुर्विद्या पुरुषार्थ सिद्धये सिगिन्यादि वास्तुदेवता आराध्यः अध्यारभ्य त्रिदिनात्मिकं सत्यं श्रुति स्मृति हेलो हाँ कॉल करथिली जे हाँ दीदी को घर आसती पूजा भगवती राजराजेश्वरे इष्टदेवी तो बाको फोटो सेंड कर दूछ के पूजा दशदिक्पालानां हेलो उमामहेश्वर विश्वकर्मा देवानां हेलो स्वस्वमंगलकर्णिकाः वर्धन्यादि कौन सर्वदेवदेवीनां खाई रास्ते सर्वचंदना वरार्चित स्वस्वमंत्रेण ऑनलाइन डेरो ऑनलाइन डेरो पूजा पूर्वकं भक्ष्य भोज्यादि करणिकाः वरदनमाग्ने अग्निस्थापन पूर्वक संस्कारेण तदिमध्वाक्यतमिश्रितां सर्वार्जैः स्वस्वमन्त्रेण यथाहुतेः संख्यकः होमपर्णाहुतिम् अन्त्यहोम बलि दिग्बलि सहित गृहप्रवेश कर्माहं संकल्पहं कुर्याः वेदता कर्मणोदया मातृपूजा स्नान संकल्पहं कुर्याः प्रथमे आत्मन शुद्धि द्वितीये भूमि शोधन तृतीये जजमानस्तु त्रीणि विष्णोऽहं प्रकृतिदानम् ॐ जगत्प्रदो नमो देवतेभ्यं तदसुप्ततथे पवित्राङ्गमः ॐ अस्मिन्